Tribunal Constitucional Wasim Iskay Sala Ukuntakama Audiencia Pública Remota Nisqata Hispichisqa Hinaspam Butanankupaq Sahikusqa Chunka Hanchis Hatipaykunata Kaykunam Hamusqa Ancash Junín La Libertad Lima Hinallataq Loreto Sulka Suyukunamanta Audiencia nisqanchikmi hallarisqa kimsa pachachisinkuyta amparo hatipaywan kay expediente 01670-2021-PA/TC yupaywan kaytam churasqa Edwin Quispe Pérez, Mafre Perú, Vida Compañía de Seguros y Reaseguros nisqapa kuntrampi. Magistradukuna uyarikusqaku amachaq abogadukunapa harkarikusqanta hinaspam tapurisqaku ancha allin tukuyman chayarinankupaq kay hatipay tukuykuptinmi butanankupaq hipaykusqa hanchis amparo hatipaykuna isqun habeas data hatipaykuna hinallataq huk proceso de cumplimiento hatipay.